Miqtë më rritën në Tiranë. Le të dëgjojmë bisedën e tyre. Përgatituni të përgjigjeni në disa pyetje pastaj. Ovaj apartman je super, stvarno mi se sviđa. I nije daleko od centra. Šta ćemo danas da radimo? Možemo da odemo do centra, možemo da obiđemo neki muzej. Zatim idemo na ručak. Želim da vidim i stadion. Ja hoću da idem u shopping. To možemo sutra pre koncerta. Hoću da idem u neki tržni centar. Da li imaš plan grada? Ne treba mi plan grada. Imam mapu na mobilnom telefonu. Odlično. Možemo da krenemo za 10 minuta. Tani do të shohim nëse ju kujtohen disa detaje nga biseda. Mladić i devojka hoće da idu u centar. Oni hoće da idu u muzej. Mladić želi da vidi stadion. Devojka želi da ide u shopping. Është e rëndësishme të mbani mend. Për përshkrim të vendeve dhe lëvizjes, përdoren edhe disa fjalë pyetëse dhe ndajfolje. Fjalët pyetëse: Gde? Kuda? Odakle? Dokle? ndajfoljet të cilat tregojnë një vend të caktuar. Ovde? Tamo? Ndajfoljet të cilat tregojnë vendin e nisjes. Odavde? Odatle? Ndajfoljet të cilat tregojnë drejtimin e lëvizjes. Dovde? Dotle? Do tamo? Dëgjo shembujt vijues dhe përpiqu t'i kuptosh ato, para se të lexosh përkthimin. Gde si sada? Odavde idemo autom.
Kuda ona ide večeras? Kako mogu da stignem do centra grada? Do tamo idite taksijem. Kako da od centra dođem do stadiona? Odatle idite peške. Vozimo se 2 sata. Dokle ćemo da putujemo?